ꯏꯇꯥꯎꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯕꯔꯖꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯠ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯔꯪꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯔꯪꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2:94 ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50 ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞꯇ ꯂꯩ ꯅꯤꯐꯇꯤ 80 ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯕꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯞꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯑꯣꯇꯣ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯕꯦꯔꯤꯁꯇ ꯂꯩ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯞ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯅꯤꯐꯇꯤ メタルꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯅꯤꯐꯇꯤ 80ꯒ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯕꯦꯡꯛꯀ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯗꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯞꯇ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯦ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯆꯠꯅꯔꯦ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ 1-2 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ 1% ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ 1-2-3 ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯕꯔꯖꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯅꯤ ꯕꯔꯖꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯦꯔꯣꯂꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯦꯔꯣꯂꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯆꯠꯂ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯔꯣꯂꯦꯛꯀꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯦ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯔꯖꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯕꯔꯖꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯕꯔꯖꯔ ꯆꯥꯎ ꯊꯥꯔ ꯕꯔꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯔꯖꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯆꯍꯤ 15-20 ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯔꯖꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯕꯔꯖꯔꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯕꯔꯖꯔ ꯄꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯕꯥꯎꯠꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤ BSE ꯑꯃꯁꯨꯡ NSE ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯦꯞ 74,960 crore ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯔꯖ ꯀꯦꯞꯇ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯀꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ 772 ꯍꯥꯏ ꯂꯣ 825 389 ꯁ꯭ꯇꯣꯛ PE 112 book value 29.5 dividends adum pi ROC 27.6 ROE 25.2 face value 1 promoter holding 75 na utle change in promoter holding minus 0.10 sales growth 3 years the 11.8 daily 5 year the 35.3 10 year the 38.9 pros the company has been maintaining a healthy dividend payout of 35.91 days of the now stock is trading at 26.14 times its book value. The company has delivered a poor sales growth of 8.83 over past 5 years. The Asadile companies peer comparison companies Asian Pen, Nerolac, Indigo Pen, companies sale growth March 2018 the 1,298 crore December 2020 the 2,118 crore. Have the sales growth kara de dun lai my sales growth lai gadam ni company ma the chokat ke haragadi compounded profit growth the 10 years the 18% 5 years the 20% 3 years the 15% company sigi reserve the March 2009 the 316 crore ambadagi September 2020 the 2,770 laira borrowings March 2009 the 350 laira ambadagi Zik 855 borrowing su khara adum yam khale company sigi net cash flow hana March 2009 da -7 lerambadagi hauzik March 2020 da positive ta leraga 22 crore lera promoter holding pattern sida promoter ki holding je March 2018 da 74.99 lerambadagi hauzik asai utkibda -0.01 minus leraga 74.98 have the Sevigi rule matungina 75 lebi I have the other 0.02 taraga 74.98 later public tasu 9.80 DII the 3.69 the FII the 11.53
company asi bonus amasing dividend pibra amu yengasi money control hariba website tigi matungina Berger Paints hariba company sigi share ji 100% buy da lere company asina 2016 da saru mangal rambada ani bonus bi adagi 2006 da amuk mangal rambana ohum bonus pire habdi mangal rambada extra ohum maga pire company asina split su 2015 da amal ramban ani pigre hoje aina 2004 gi padri se aina pagete 2005 tagi na hoje 2021 gi hokla pawda company se lupa lising tara investor om taragadi hoje kaya oibe yaena yenge tawune du gina aina 2004 gi hajatri se da hoje calculation tawra yengazi company sida April 1 2005 da lupa lising tara investor om taragadi hoje kaya ora da ge je habita khola yengsi matamdu piram mema mamanse lupa mapan ga paisa nipu current price na still lere 772 hajik hola ga yenga se calculator matamdu da Berger Paints hariba company lupa lising tara investor om taraga di divided by matamdu gi price 9.4 aduna matamdu da lupa lising tara gi lising amaga humbuga humdoi share phangdeni di bonus ani pi gi do bonus amukna manga thoga into manga into maramdi manga level ani extra pi gi do number gana 7 daily si oire 1489 mu oire adagi amuksu sina manga thoga amkam keno pi gi bido into 8 atarene hadi manga level da pi gi do na manga plus dini pandai dana equal to silere adagi split amuk pi gi dana amal ramada ama amuk hapchilaga ani ogibido number ga into 2 matamdu da lising maga humdoi phangam targa zu hawjiki matamda split amuk pi biduga adagi bonus ani pi biduga tharga aingonda club le dawriba price kano share masing je 4765 tegi hawjiki current price na 772 dunna yengu sida matamdu da aina Berger Paints lupa lising tara investor om taragadi matamdu da habidi 1st April 2005 aina lupa lising tara Berger Paints ta investor om taragadi hawjiki current aingonda lei deriba current value price ai tarana price se 36,79,319 sumaina lagi dawbuni aduna hawjik si growth mayam leigre na growth amuk leiro haba leite maramduna hawjik su return je chawna piba yabagi kudok chawadam lei maramdi hawjik si chokolaliba leibak ne ko India je aduna kayani chokolaliba leibak ni na yum saba building saba lepoy aduna yum building na saba lepringai rang ju adum tawna dini aduna rang tawringai di Berger gi product ha darene adum si tawrini aduna company asi chokatpa yabagi yamna chang leiri aduna mayam gi portfolio da kano si Berger Paints ju changbiyu dagi hawjik se nasi je negative khura lei aduna ai recommend tawjawni adu mayam da ina company asi recommend tawgadani lei haibagi advice pizza bakatni aduna leiba leida bhaidi mayam gi moni aduna aina nampuda leiba haibdi nate na kaigumba leige khalagadi isana munna research to birga natragana adum gi financial advisor ai darene aduda tanabiraga leibiyu ngasigidi matang asida loisinjarage mayam video sibu loiba yembagi damakta takatsari